English club Manchester United nena in thahenta Portuguese superstar Cristiano Ronaldo hi club nei lovin a om meka tuna FIFA World Cup khela ramtana fe chuak mek ani awangin khoilama nge akal zel don eng club nge azomang ti hi ngai ven ani renga mase ama ber hian World Cup lama ril ru pek hlom top aduri awangin Cristiano Ronaldo transfer chungchanga hian thu han hlin chat tur a om hlei thei lova mase Saudi Arabian club Al Nassr chuan Portuguese superstar hi an be seini in soi ero a om renga ti chuan thu rin tlak zok aron lang chuak ta nge a chu BBC in anti chua Saudi Arabian club Al Nassr in Cristiano Ronaldo la lu tura deal na an thlen thu hi anita a deal na an thlen kan ti hian Cristiano la lu tur hian in biak na an nei puya offer an siam ta ti na ako kang chu Saudi club in Ronaldo laklu an tumna a langsar ta em chu poisa tam talu tuk hi ania kum khata euro makta duai zani zat lo turin Cristiano Ronaldo hi Saudi club hian an som ta rup maya kum samthum pasari mi ni to career ro pui taka mang club level a phei chuan lo tin na chan thei ang zong chang to footballer ni na anga career William Mek chan tan chuan ma ni hun nu nung lama hetiang zat jet offer han ton chu turu hem takani a football khovela hetiang zat in tu man offer an la dong ngai lova hetiang zat offer dong hi an omle kherangem ti po hi ngai tua tham tak ani chu tiang te fakova tam sum chu India poisa te point hriat achak oma India poisa hian engzat chia nge ani han soilang ve reng ta ila kum khata euro makta duai zani ve lo tura som ania vel ti nima sela zania chia hian thuta ila he thu bua saila hian euro makta duai zani chu India poisa chuan cheng vaibel chesang khat zasari som pasari nuai som thum paruk sing thum sangli zanga le somli le pahni ania athlabi angjong chuan thlatin cheng vaibel cheza somli pathum chuang hret a hlo zel don ti na ania mani mai ba ka thla kal zel engemaw chenin an din chua pui tham tur khopa tam ani Cristiano Ronaldo hian interview na a athil soi Manchester United in an ngai mo tak si a oma chu wang chuan a khelna thin Manchester United nen po hian in thathen an nia kha interview na khan Ronaldo hian Saudi Arabian club in pan makta doi zathum panga zat sengin in remna nei pui turin an som thu le Saudi club som na hi a hnar tak thu asoya pound makta doi zathum panga phei hi chu atam le zuala India poisa a cheng vaibel chesang thum somli nuai somsari pahni singkwa sang thum zani somnga pariat ania hetiang zata tamsum hi Cristiano Ronaldo hian alo hnar to ani ome ama nge in interview na a asoya ni a chu wangin kumsom thum pasari mi ani to chungle football khovela footballer anga ahun nung lam amang mek chung hian Cristiano Ronaldo hian lokle zualna tu rem chang a muta zela a special zia tilang tu pakhat atling ome Saudi club somna hi apomani chuan Cristiano Ronaldo hi khovela footballer lo tamber ani dona tuna hian Forbes in atarlan dana chuan khovela footballer lo tamber chu Kylian Mbappe ni in he France forward hian season kalmek sangni somni pathum season atang hian dollar makta doi za somni pariat a hlo ni in atar langa azat chia hi heti lo dewa tarlan te po omma sela dollar makta doi za somni pariat bor hi Mbappe lo thutna ani ti chu achianga Mbappe lo hi tamve le ma sela Cristiano Ronaldo an offer adon hi chu ater phalo hle engpo ni se Cristiano Ronaldo hian Saudi club atanga somna adon hi apom mayangem engthutluk na nge asiam irin vele